Smoke weed every day. I dobar dan ljudi, sad ćemo opet igrati Hungry Shark Evolution. Malo sam napredovao, došao sam do levela 18, mislim da sam već bio, ali ne znam točno, možda ste vi vidjeli. Ali, ovo da pokazam sam vam, da sam ja bio tako. Dobija sam ovaj laser, stajao sam na svakoga, jer je bio 50% manje. Znači, 50% popusta je bilo. Bio je 35.000 euro, ne znam sad točno 35, ali nešto tako. Pa sam ga odlučio kupiti. I, ako ljudi, zaboravim vam reći. Znači danas prije nego što sam snimio video, napao me Moby Dick. Ako ne znate što je Moby Dick, možete ga pretražiti, ali ja ću vam reći samo. On je postao oko milijone godina prije nas. I, znači, njegovo pravo ime mu je Moby Dick, ali neki su ga zvali Bijeli Kit. Bijeli Kit. Ne mislim sa plavi Kit, ali Bijeli Kit, jer, ali ne zbog toga, jer on je bio najveći kit ikada. Znači, možda ga čak i nađemo. Ko zna, oprostite, imam ja alergiju ako niste znali. Kao... Jari. To sam ja koji na YouTube. Gdje sam ga vidio? Ili u ovom području, ja mislim da je bilo u ovom. Ovom gdje sam ja sam. Imam dole. Ali nije mi se odmah pokazao. Pokazao mi se tek kasnije. Ne znam ćemo ga u ovoj epizodi vidjeti. Ali vrlo je ga je teško naći, znači on je rare. Ili rare. On je to rare, pa ga je vrlo teško naći, jer on je tek izašao iz Unije. Već od kada izašao, tek prije nekoliko dana. Možda je da mjesec. Sorry ljudi, grickam nokte. Je. Da. Ali šta je bilo najsmišnije kad sam ga našao? Znači prvo je bio Seal Mama, pa Moby Dick. I onda Danka Lastijas ili Big Daddy. Svi su me skoro napali. Moby Dick me napao. Ako mi ne vjerujete, instalirajte igru pa pokušajte ga naći. Ako ne nađete, morate dobiti valjda već od nešto sajta. Jebo. Prije nego što sam vam snimio video, došao sam do milion pointova, u minuti, sam došao do milion pointova, ili pointa, jada, kako krab bosta, ja sam ga već bio sam, tako.
прыгаем. Там нету? Ну, вон так, оу! Не самый да, бля. Я уже смелился. Вон. Да. Снимаем видео. За что? Где? Anne, mama mi era cara che mami ci dana. Da. Ai cici ako mama da. Oh god. Oh! What the fuck? Люди, что ж там видно? What the fuck, я уну? What? Лети я взрок! Еди лассер. Надлился. Игра со мной. Ну что это? Надо. Надо add. Возьми там. Набор. Что ли то? Златный змай. Не знаю. Вот это не знаю, как он это. Пам-пам-па-па-рам. Muito? Oh god. Ele só vai nular. Nope. Aha. Pampa. Pane, teda. Awkward silence. Наконец-то этого просто нужно так все тихо. Там напишите СНС у Бен. Сенсу Бен. Не знаю, что я написала. Може не надо на буде. Не диха. Не буде. Диха. Попади це. Не люблю. Пойдем главу. Как зробити маю чоловіка? Да! Мапа, что не убить, могу. Потом идем. Помогаем. Что ты лассер? Что ты? Я ты каждый ты морщится.
Na jetpack tego to lepiej nie wiem, postawić jetpack, przegalkę i etp artyka. A, widzę. A, widzę to wygląda. O! Thank you. There's no gem. Grab a bonus and please. Look! Look! Oh my god! Oh! Whoa! Nah! Mogli już mogli łatwo robić. Nie. Tak, ona bude. Ego, lag. A, no. A, Ale din naszego filmu naszego bebeka. A my to другой нам, куда? Наверное, точно. Ну да, не сколько нужно. Oh, yes. No. Просто то, что я и не могу. Кулаки сейчас. Собака. Это не видео. Ale ludzie, teraz mam završiti ovdje video, ne završiti, ali what? Ali vidi mi high score. Koliko sam samo toliko imao, ok, ne znam. Ali ljudi, nažalost moram završiti ovdje video, nadam se da ste uživali, lajkujte, subscribeujte, komentirajte što želite i vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja!